dobrodošli u umetničku galeriju Velimira Aleković na svečano otvaranje izložbe naše drage Danijele, akademske slikarke Danijele Stanković-Drobnjak. Postavkom nove priče, kojom simbolično započinjamo i program u 2023. godini, Danijela nam predstavlja životne priče o detinjstvu i čoveku. U spoju likovnosti i života umetnica bajkovito oblikuje krajolike svog unutarnjeg bića. U njemu se od figuralnog preko simboličkog do asocijativnog objedinjuju urbani i morski pejzaž u jednu prirodnu tajanstvenim nitima uvezanu celinu. Kombinovanom tehnikom akrila, ulja i kolaža, vedrim i toplim koloritom i dekorativnim crtežom stvara samo svoju jedinstvenu viziju sveta. Morske nimfe, školjke, jedrenjaci, mornari, uhvaćeni ribarskom mrežom njenog stvaralaštva u prepoznatljivoj paleti, tvore promišljenu, razigranu kompoziciju unutar morskog plovetnila u kome se odvija večno traganje za smislom našeg putovanja. O govoru Danijeline poetike reći će nam nešto više uvaženi pesnik i predsjednik Međunarodnog udruženja književnih stvaralaca i umetnika nekazano Labud Lončar. Poštovani, večeras kao pjesnik, cilj mi je da dokažem da riječi Oskara Wilda, da cilj umetnosti da otkrije umetnost, a sakrije umetnika treba da večeras izgubi svoj značaj. Cilj nam je da otkrijemo umetnika i sve ono što je ona ovdje večeras predstavila. Jedan nekoliki svir boja i snova. Ona se vodila, da kažem, tom latinskom izrekom mutu ne scriptura poema ili slika je nema pjesma. Pitat ćete se otkud veze između pjesnika i slikara, je jednostavno. Pjesnici slikaju riječima, a pjesme slikari pišu svojim kičicama bojama.